temperature, češće vožnje, a posebno u onom najtoplijem delu dana. Ukoliko naiđete na vanredne zastoje koji su često u danima noćnog saobraćaja, budite strpljivi i poštujte sva ograničenja u brzini. Vozači se u letnjim mesecima susreću sa dugim i zahtjevnim vožnjama kada umor za volanom dosta pojava, a to je ujedno jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda. Zato kada ostavite prve znake umora, odmah ostavite vozilo na prvom odmaralištu ili na nekom bezbednom mestu. Zadržavanje na putničkim terminalima su oko 30 minuta, osim na prelazu Preševo, gde se izlazu čeka oko 90 minuta. Na ostalim frekventnim prelazima gradi na Batrovci, vreme čekanja je treba dodati i vreme koje se provodi kod naših suseda. Pre polaska na put kontrolišite rashodnu tečnost, nivo ulja u motoru i u kočnicama. Proverite pritisak pneumatikama i stanje rezervnog točka. Srećan put.